Kinong yalam jangseng Voice of the People's Party VPP lalam kamat presiden uba Ardan Melo Basayomod. Klalit banjurep kensan yaka Conservation Training Institute CTI ha Ampere bernihat. Ban penpau ya kejeng persyak ke bajur halor kejeng temu penkelano syak industrial area. Kabadiru kejeng temu ke basop-sop jangka sorkar Meghalaya. Kinong yalam ka VPP kiblalit jurip ya kena kejaka jangka CTI kebala temu penkenria no Shamau Khanu haga district East Khasi Hills. Laidon lang ru uba Arden Melo Basayomad uba Bright Starwell Marbanyang MLA Kamaulai constituency uba Hivingstone Karpran MLA Kamor Kedeng constituency bat kiwe-kiwe. Habakran ginong to kubor uba Arden Melo Basayomad uli to bagaseng VPP dalilai kan om kersya ne gejing temu ke sorkar ban penkela ya kecaka karkhana nek industrial area kena kecaka bayang ke CTI jangka soil and water conservation mentah. Namar kilaong bakani kadai akam sop-sop jangki bor ke sorkar jela. Uli toru baka VPP kumjo mau kumu MLA. Ledak benekran yang kena kemat aking dor partauan. Bat banto ke sorkar jela ban panjing pensyai lo kejing temu pengeria ke CTI Shamau Khanu. Bat balai bertemu ban penkela industrial area ya kena kecaka kabayang ke CTI mentah. Uba Arden Melo Basayomad ulong bakin omailat lelei ru ban penurlong ya kena kejing temu jangka sorkar jela kebelak benden Chelendat. Balada ke sorkar jela kaya lat ne penibor ka VPP lambar upat baru deploy ban penibor ban persyak kena kejing temu penkela ya ke CTI syaka industrial area. Mata si ni legit kang ban wan ban jengok dalam kajong ka khamat marhadin bangi dei ling bakilap thai kubor ba ka sorkar MDA kala temu ban penkela ya gani ka jaka ni syaki industrial park te ka particle ai kajing tho syaka sorkar ba i penpau ya kajing persyak bat ba kidi ban tengkai ya gani ka jaka khamtam ag bidi ban hang ni abangi phai syaka jinglong juman jo kamariang hang ni po pernihat te ondeng lai kajing tho te ka sorkar kumbakalong kam shimla jubab ye kajing tho te Nrei hakani ka assembly ka bladep ila ra biang ya kani kamat ila tai po kayeng dor bar thoi bat kumbagalong hi u deputy chief minister hi u bajubab upan pau ba kadang long dang ka jekren ka balong initial stage bangi dang kren kampat don karai te nakale ko jing ni la shu sngap swa kum tu harangkat ka jing pek perman bat penep iki score ki jungi ya ka jing thu jong ka sorkar tenoi kat banang mi kisni ngi yo iki khobor kumbaka sorkar kan ya shakmat ban penkelai gani ka jaka ban shimno gani ka jaka ban IT ban batha ya ka soil and conservation department ban IT no ini ka jaka te kumbakalong hadu menta ka sorkar ka i kumbakale buto ban syubhatha da ka ktien kampadon kono ka written official order na kaliang ka sorkar te ngipat ngimhun bangin syuput pang haga bakren lani bania skren ba sorkar ko assembly bat kum juru ban ajing tho ni ko ban wan khnang ban pek ya kani ka jaka bandi te menta ka sila nang pen scam shu ya ka jingkut jumut jungi bangin persyak bai treng ya ka sorkar nilaya ya kani ka jaka ka to kendiat menta nilayo ka jingtep bat nilai digi khmat ru kumno kani kalong te ngi song nginom la bani pen da lele ru em kani ka jaka bat ya kita ki jingthmu ju ka sorkar ban sengi kita ki karkhana phila ban sengi ki karkhana sidui pat ki jaka tenrei ya kani ka jaka de ban e kumbakalong bat de ban khampan bha ban penjanai bat ngimdei ru ban kelet bakani ka jaka kal agi jingkul hui ki bobon ki trainees ki belayo ki belami nakani ka training institute te kata ka diga khubor ka bangi ni kwa ban kan ka basai ban nakaliang ka jungi hi nginom ala da lele ru em ya ka sorkar bakan IT kani ka jaka lene ban penkelai kani ka jaka industrial park bat kumjuru lara ka sorkar ka thmu ban yai bi shakmat ban le jubor ban pensngap ya ka jing pensngo ngiru kum ka party ngin yeng bet ban ja penilang da kabor kata kadika khubor ka banga kwa ban penpau limba kani ka por ka